Bom dia, boa tarde, boa noite, bai mihotu. Ba imi nebe sirau konose hau karik. Hanya naran Mount Ozi, huzi ulu to Foinda Down hau helai hamo bisi Timor Leste nebe hau hanorin ingles. No buat truma nebe hau hatete bebek ba hania lunus makidane. Se ami huzi railiur bele aprende tetun, dala rumah mambai, kore bakore. Então, imi mos bele aprende amnia lian inglês. Então, está tu hinsaira. Te começa agora, Mau nozi fali, atu hanorin imi frase sira nain lima nebe populario liu iha Timor Leste. Então, que tal luja lori minia caderno, no lapiseira, imi bele aprende potruma. Ida dahulu nian kuliah konova posisi. Iha Ingles ami dehan. Where are you now? Ita finsi kata kita nia kolega Mount Johnny bolu ita. Ay, Mount Johnny. Where are you now? Mount Ozi, kore ba kore. How iha kios ne? Mount Johnny iha kios. Sekarik orsida how atu hasurmalu ho Mount Johnny iha Mount Bisi, por exemplo. How bele hatetenia y tenía frase da ruak nian. Later, I'm going to Mobisi. ¿Qué tal haluja tu? Rona no repete. Later, I'm going to Mobisi. Depois, se how human Johnny hasur malotiona. Maunozi. Mount Johnny, malaisa. Malaita, mai turtela hemote café e mareza. Hanasanita cultura timornia. Mailai. Hanasande iha Ingles ame dehan come here. Come here. Depois, Mount Johnny, kolia halimar hemote café mi ranz un dia capaz. Depois, ami se despede malu. Mihira ema despede malu iha Timor. Sira bang hatete haredalan. Laos harelalehan. Oi, ne Carlos ne desastre temos la espera. Sira dehan haredalan. Haredalan hanesan take care. Take care. Haredalan. Nomos ikusliu parte despedida hotu. Mihira despede malu hoema ita bang dehan ida ate logu, ka ate amania, ate aban, ida ohinian, kolia ate aban. Tamba orsida karik ita lahetan malu, ita hare malu to aban fali. How se hatete bao? See you tomorrow. Ate aban. See you tomorrow. Obrigado Barak. Ba imi nebe karik hetan buat rumah dia kuzi video idane. Kita haluha. Se imi hakarak aprende tan inglés. Kita haluha tu nonton tan, hakerek tan, aprende tan. Hori lornida bain roa. Itamos bele quale inglés. Obrigado Barak.